kapa chunga thil thleng makle ropui ni som pathum chung vel chu kapa ngong ana a Dr. Zualan dam doite a cho saka a eilau lawa mase dam theisi lo anna dan chu November ni khat chol ni zan a cho eilaya arsan noi a ya khan ru alem swalina shia a shoka atanga chung kwa in kan buaya chotlang te in tuite a in vak vaka anua chuan azia ta dewa chumi zana chang chuan aban veilam le ngong ana a anuam lo hle a atukloka chuan a ngonga hian bok a ominashia a lo lang chuaka engwanga bok lo om nge ti chu kan shebok si lo a arsa ru lem swal kha atanga ni aringa kela chuan thatom mai ni khati in ka me saka changle tuilumin ka de tira engamo chang chuan aron kal a anahle thina Trinitia ngonga bok chu entir turin biopsy tela turin akala doctorin ultrasoundin ahan ena engma bok ka mulo atibok si chungkwa kan buai hle ningani zan computer na atho lain ngonga chuan lang thei khopin aron do ponga Dr. Zuala ava bele a WhatsApp ten thilomzia anin thona dutlang a thian pa ENT doctor abiak tira ani po chu avashil ngala inrin niya durtlanga kalturin alo shilta a mase zirtop ni jing atho chu aron do pong le Zuala Dr. Zuala ava bele a Ebenezer Hospital a kalturin alo shilta a arang lamin kein kaphura kan tlan thangal ta a damdo ina a omlai chuan lalpa pol na dongin mak tak mai hian lom na awangin nuk ulna kanei ati a Dr. Zuala anga mek lai chuan riru tong traina amanga chuta chuan lalpa tharau thiang nim in aron pol ta a lungai su inena ka om rengania thilro pui tak katidon leya ka ai o ading ve tura karuat ini awangin ika atangin thuchia achuak tur anilo nangma kaltlangin kami te mal ka som zel don ti thu hi alo thlenga zia nga la du hle a mase zia na tur anei mai lo awangin ziak talawa Dr. Zuala chuan aron kova ahan envela zai chwa mai thei turin aron om to ani hi ti in kan zaidon nia ati a zaina roma chuan an shwai luta zai koran han hak tira zaina khuma an han mutira x-ray te an han ti lai te chuan lom na soi thiam lo hian akhat ta a zai lai chuan mit khu tur ani angin a mai an khu veka chuti lai te chuan chung ril hlim na in kanui ati Dr. Zuala chuan x-ray atangin a ngonga thil sakhat sei ang reng tak chu zai chuanga ya om amu a an zai ta a olsam tak main a ngong rang chuan thir zai khong tak inches khat aya sei hi a phor chuak ta ni chumole ka tanga adol lu a shokatang pumpui lama tla thasi lawa ti sa ton tlanga ngong vuna tanga lak chua hi doctor te point an la shian ngai lo thelani lalpa pathian na tho makle ro pui tak avani chiang em azai tu le pui tu te po anlom anila miracle ani hitin hallelujah te aloti a Ebenezer mitran pui tu lung pui lalpa iswa Krista chuan tinatu atak sa chung om chu alak chua sakta ani aro puin avan lom omte lul em pathian ne na lom thu min lo soi pui mol mol don nia